ček da radi i izvinite zbog ovoga. Možemo dobiti 5 lajkova da pređemo na treću epizodu Minecrafta. Hajde, evo on je počeo i ajmo, ja ću njega čekat. Creative? Okej. Okej, izgleda neće danas da priča, ali će snimat. Ja ću njega čekat. Sam malo ljudi, izvinite. I ova epizoda će biti jedno 10 minuta. 10-8 minuta. Halo, okej, super. Šta ćemo craft mene? Hajmo praviti lemonade stand. Lemonade stand je ovo stani. I onda koga nam lemonade. Evo ga. Ovo je lemonade stand. I smo vam rekli da je ovo 0.15. Eto ga, to je lemonade. Platite, kupite nove friške limonade. Halo, ima koga? Vidi još friške limonade. Vidi, uzej mi limonadu. Vrati mi limonadu, scary man. Ali ne znam ko je ovaj lik. On mi je došao samo u world. Čudanje. Šalim se, to je moj brat. Ali nešto neću da igram. Šta ti radiš ovdje? Scary man, mogu kupiti nešto od tebe? Ha? Sine? Ali što? Izvinite ljudi, ovo. Zato što? Okej, čao. Hoćeš pare? Jel to? Evo ti zelene pare. Okej. Evo ti ove pare. Možda su bolje. Si dobio? Ajde, dobro. Šta ćemo sad? Ja znam. Rekao da niješ pričat. Ups, pogriješio sam. Zaboravio sam da treba još gore. Izvinite. Ja, možemo barem 5 lajkova za ovaj video. LOL, pokvario sam portal. Što? Evo, napravit. Nisi. Sad nisam. Ne znam, eno tebe, vidim tvoje ime. Ti si se drugo spanuo negdje. Vidi za tebe. Alo, what? Odakle lava dođe? Dobro je moj portal je gore. Ljudi, hajmo malo vidjeti šta ima u ovom nederu. Stavit ću ovako vatru da se sjetim gdje smo išli. Sada, ovako.
Gdje si? A tu si, okej. To je to? Ćao. Ćao. Jesam ga. O ne, vraća se. Šalim se, ajde. Gdje smo otišli? Ovdje je put. Dobro. Ćao, odjela sam portal. Pa ti možeš napraviti, jel da? Izvinite ljudi, pa dosadno je kad on ne priča, pa bit će kraj za ove epizode još malo, pa... Ti znaš da je moj portal prati samo vatru. Neću ga pokvariti, nisam ga pokvario. Što se dešava ovo? A, eto te. Okej, ti nikad više da ne dođeš. Eto ga. What the? Evo ga, napravili smo vatru. Na primjer, ako ste nevidljivi, možete to uraditi prijateljima. No. Neću jesti. No, vidio sam nešto. Samo. Stranu. Gdje je vrata nešto što je tako? Ne, odsad. Oh my god, kako si to napravio? Dođemo tamo gdje je Ender Dragon. Ne? Ok, i ljudi, bit će to za ovu epizodu još malo. Samo uzmi Diamond Sword i to. Ovo nam treba i šta nam još ono treba? A gdje je taj aj? Gdje aj stoji taj? Hajde reci mi. Gledaj pažljivo.
mora biti negdje na potion, 100%. Ok, izgleda ne idemo. I čao!